Amen. Imbaneng re ke tloelele wena o ko teke. Una dinako tse ding una sa tsamaye le 12. Una nka 3 fela a tsamaya le yona. Johanne, Petrus le Johanne. Yes. Johanne, Petrus le Jacobo. Hobane hona le batho ba bang ba o kekeng wa ba Leo. Yeah. Batho ba bang o ka nna wa tsamaya le bona empaneng ha ba ka ba bona bohloko bo nang le bona ntate Motaung ba keke ba kgona ho emela maemo a o yang hona. Ke ka wana nka Petros a tsamaya le bona. Ntate Motaung ke kopa ho bontsha hore barara ho fihla monna ho yena. Yes. Ya bitswang Jairus. Amen. Hore yena ngwana ka o makgatheng a ho shwa. Empa ke a tseba ha o ka beha letsoho hodima hae o tla boela hape a phele. Yes. Morena Jesu Kriste o nka 3 ena o tsamaya le yona. O ya le yona tlung ya Jairus. Me a santsane a ya tlung ya Jairus ho na le dintho tse ngata tse ileng sa etsahala. Empa mo ke ne ke ya teng ke mona kore ha fihla a thola batho ba le bangata. Bibele re a ba ntshetsa ka ntle kaofela. Hobane dintho tse ding ha di batle batho, di batla wena le Modimo. Yes. Dintho tse ding ha di batle wa se kore motho ona kaofela o tsebe. A kena fela le bona. Letsatsi le leng ha ya thabeng. O ya le boraro bo bona thabeng. Ha ba le thabeng ntate Motaung ha ba na le pona ha hobane Shakaina glory it theohela hodima taba. Petros ya ba re ho yena mongadi se re etse metlotlwana e meraro. Hlotso ke kganya ntate Motaung a re ke re eme ho morena Jesu Kriste Hona mo. hore na ine le moetapele ya jwang. Hona le ntho ha ke ntse ke bala dibuka ntate Moruti mo le wena mo mamedi e motle wa LesediFM. Ho ya ka mo Jesu mongodi enwa a mo hlalosang ka teng. Batho ba batla ho tseba hore na o na sebedisa ke bua ke kopa tshwarelo ntate ke bua jwalo ka teacher. Ha o le teacher o ruta ngwana hona le mekgwa ye o e sebedisang le di lecturer di teng mona tsa di-university tse ba dileng le hore feta ba tseba hore hona le bo question and answer method, hona le bo ke bona ntate Mosisidi a dumela ka hloho ke a leboha ntate, hona le bo storytelling bana o mo qoqela pale e itseng. Empa mongodi ena o re ha bua ditaba ra Basotho utlwa o reng o re Jesu mokgwa a neng a o sebedisa o re his men were his methods. O re batho bana ha ke ne pas go ntate Moruti Ntate Motaung batho bana bona ba o kore method a neng a o sebedisa na sebedisa bona batho o re batho ba ba neng ba tsamaya le ene le yona mekgwa le mokgwa thuto a neng a o sebedisa. mme hona le dintho tse re ka ra ithutang ho morena Jesu Kriste ka tsona re le baetapele. Yes. Mo re tluileng teng ntate Motaung re buile ka hore moetapele tshwanetse e be mosebeletsi, ha se mosebeletsi fela. Re bona nakong ya dilemo tse 3 e le corporate manager ya business ya ntatae. Yes. A etsa dintho ka tsela e sa tlwaelehang. Hopola hana le dilemo tse 12. Yes. O na le tempeleng a ntse a fapanyetsana le baholo ba tsota kgolo ya hae kelellong. Ntate Motaung moetapele wa sebele
ha se moetapele a tatelang dintho empaneng o emela ke kopa ke ya dimelenswe o emela appointed time o emela nako e butswe pele e pele hona kenang nako tsena ho tloha morana Jesu a na le dilemo ha re bone a etsa dintho o fihlela a ba le dilemo tse 30 ha ba dilemo tse 30 ntate Motaung ke re morana Jesu ya business yang tata a ko itshwara hanyane Moruti hape re le boemong bona he wena ngwanana ka mono maletsatsi ha ke re hlahe ka mabenkeleng tate Nhlapo ha re mabenkeleng ona ke molaetsa wa bohlokwa o tswang lefapheng la ditaba tsa selehae Afrika Borwa re na le mangolo a boitsebiso a fetang 300,000 na ka bophara ha le so late mangolo a lona lefapha le etsa boipiletso ho baahi hore ba late tokomane tsa bona ka potlako ho ba boitsebiso re tla le thusa fela ka 70 rand bakeng sa ho etsa kopo le hore motho a tla fumane lengolo la nakwana hanghang hore a tsebe ho ya vouta boholo ba diofisi tsa ditaba tsa lehae di tla bula ho fihla ka hora ya bosupa mantsibuya 7 o'clock ho tloha ka Mantaha hosane ho fihla ka Labobedi di 6 le di 7 ha ile ka letsatsi la dikgetho la boraro ka di 8 ho tla bulwa ho tloha ka hora ya bosupa hoseng ho fihlela ka hora ya borobong ka laboraro ha lekgetha e tla ba 7 ho ya ho 9 o'clock ho fumana lesedi le felletseng re ko fe nomoro ya Home Affairs ke 08 60 1190 0800 601190 tebo mohlolo a ko re fe pina ya hao moshaniso theola moya Arepa ntate theola moya
Moruti Maine ha re kwale tabena ya boetapele ka jeno ke ne ke itse tara o khitla metsotso e tsheletseng pele hora ya 11 ke bue taba ya rata haholo ka pelo ya hao kaofela. Paulos mongodi enwa o re me ke beile hore re ye ka yona metsotsong e tsheletseng ho ya horeng ya 11 fela ke tlanka ntho e le nngwe fela. Paulos o re moetapele wa nnete moetapele kae kapa kae o lokela ho tshwana le molemi. A re o lokela ho tshwana le molemi, a farmer. A re hoba le molemi ha bua mona mongodi enwa o re molemi ke dinako tsa selemo, dihla tsa selemo. Ntate Motaung ke ka ho ke le ka re Morena Jesu Kriste Tjhodolo Paulos o ile a tshwanela hore a emele. Amen. Me Ntate Motaung tshwanetse re utlwise o sa tsebe o ka tshwana o batla ho jala ka nako e fosahetseng. Hey! O sa kgathalletse peo ya hao e ntle hakakae, empa peo ya hao o tshwanetse o e hase ka nako e nepahetseng. Hallelujah. Ntate Motaung dumellana le nna le momamedi wa Lesedi ke santshane ke le thabaphatso. Yes. Hore nako tse ding re etsa phoso ya hore re ske ra calculator dihla hantle. Yeah. Ebe hona mo re etsang phoso teng, empa ha o ka wa Amen. empa ha ile season ya hao Ntate Motaung ha o jala ya mela. Me Paulus se jalo ka ha o kata ho bua ka mongodi ena hore o lekansa hore moetapele o tshwanetse o be jalo ka molemi. O molemi o na le mamello. Hape molemi Ntate Motaung hana mamello fela. Yes. Ntho eo a e jala we fumana rapolasi ya eme ka vele ya hae pela polasi. Yeah. O sena letho Ntate Motaung le metseng. Yes. A ke motsa hore na o shebileng ebile ke nahana mohlomong ho na le ntho ya Hebrew chapter 11. Buang that. Tumelo ke tshepiso ya dintho tse soka ba di hlaha. Maine. Ntate Motaung Go batla mo. o bona ntho Yes. e le siyo. Yeah. A ba sa dumela re ntho ena e tlomela jwale mamello. E phete ke ba Hebrew. Kgaolo ke 10. Ba Hebrew 10. Ha we bana ere jwale Ntate Motaung ha o ya Bibeleng ya Senyesemane ha ere jwale ere now. Now. Hona jwale. Yes. Faith is a substance. Yebo. Jwale ai bua ka substance jwale wa ba sa nhlola motho a ileng a itoloka jwalo. Ke tshepiso ya dintho tse soka ba di hlaha. Jwale we be confirm and very bua na ba sa ibone.
batho ntho ba sa e bone ha o hlokahale ntate Motaung hore e be bona ba e confirma hobane o tla qetelletse o lahlehetswe ke sehla sa hao ha e le season ya hao wena dumela dintho di etsetswa fela ba dumela ha o sa dumela o keke wa e bona o tshwanetse o dumele ntho e saleng o be le mamello bothata ba etapele ba bang ke ba hore ntate Motaung ha bana mamello ha ba batle ho mamella jwale ha o sena mamello ka hare ho wena o tswa lenyokonyane kapa ntho e bitswang desperation. Yes, Jwale ha o se batho ba botswa o re ba tswa o se ba tswa ka meso ba ilo sebetsa o re ho fihlela letsatsi le dikela o tshwetwa o re ha o le moetapele tshwantse o tshwane le molemi be le mamello zoe hantle ka meso sebetse ka thata o be le tsebe mamele tjhaba sa hao mamele wa dihla tsa selemo o re nako nngwe pula e kana hampe ya senya dijalo tse nako tse ding komello e ka ba teng nako nngwe komello e ka ba teng ya senya kotulo e ntle amen empa neng o phela mohaung wa motho o re o phela mohaung yes o buile ka lentswe lena mohau ne ke ka ya ho lona ke a tseba re fihla mo re yang hona teng yes o shebile ditlhako tsa mohau ke ditlhako tse hlano di bitse moruti e ntse le ditlhako tse hlano Moruti Maine o ya kae ka taba ena re tlile Lesotho kgweding ya bohlano ka jeno lena ke letsatsi la bohlano ntate Motaung a ke tsebe ke mang ya modimo a reng ka jeno lena mohau o tla o shebile o sa letsa maemo praise ntate Motaung mohau o meya tse ding tsa dintho tsene ke itse ka jeno lena ke ka ya ho tsona se ke fihlile mo ke ya hona teng yes ntate Motaung mohau o etsetsa o sa lebella o etsetsa o sa kopa modimo wa sa bula mamati a o sa ka ngwa kopa modimo wa ba o nea dintho tse o sa ka ngwa di ela hobane yo ke favor ntate Motaung hona le moshanyana ye kukupan re ho yena ke wena ya hatileng bathene ye palama moruti moshanyana na bisola ha ke Josefa busu Josefa ke moshimane wa leshome na le metswe o le mo lapeng labo yes mme ka tebello ke hore dintho tse kgolo tshwanetse di ye ho abutuwa hae amen empa favor mohau grace yes ya tlola Ruben ya tlola bana babo ya dula hodima hae ya dula hodima hae ya lora toro bosiu o lora dingata tse leshome ntate Motaung o lora dingata tse leshome le na le motso le mo o bona
dingata ho na le ngata e le nngwe hare. Amen. Bana ba ba mo hloya. Ntate Motaung ke kopa ho bolella. Favor ka ba ske ba utlwisisa. Amen. Favor ya offender. Mohau utlwisa batho ba ba bohloko. Obane ba ne ba sa lebella e tla ba wa etsetswa. Empa ne Modimo yena ha se motho. Ke Modimo o etsa dintho ka nako a batlang ho etsa ka yona. Anea Josefa bana ba 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 sa newa. Nako tse di batho ba utlwisa bohloko ke hore wena o neuwe bona ha ba newa. Wena o etseditswe bona ha ba etsetswa. Lesotho mamela hona le mohau o butlwa hona jwale. Hona le mohau o leng teng thabaphatswa hona jwale. Ha ke tsebe na o dutse ho kae o leng o emetse Modimo empa le mohau o a tla ho wena hona jwale. Ntate Motaung a lora kgatlo la bobedi. Amen. Ya re ha ba eketsa ho mo hloya. Ba eketsa ho mo hloya. Ke kopa ke bua taba ena ra Basotho ke le pela ha ntate hore toro ha e soka ba e materialize ke ntho e ntse le abstract empa ha o e bua e ka nna ya sisinya banna ba bang e ka nna ya tshosa batho ba bang hobane o bua puo e ba sa e tlwaelang. Mamela Bishop Ramela o ka nna wa bua ntho eo baruti ba bang ba soka ba ba e bua ke a lebella hore ba utlwisise hobane o bua ntho Modimo a e beileng hodima hao. Ntate Motaung mohau wa Modimo kona bana ba bo Josefa ba mo rekisa e le hore ntho eo a e buileng ha e soka ba e etsahala. Ba tshoswa ke ntho e leng ka hare ho yena e le hona fela a e buileng. Bibele halallanyelwe letsatsi le leng tata ya re ho yena ngwanaka e re ke behe ha ya ngola Bibele ke a dramatize e re ke bua favor hodima hao. Yes. Motho ya lebelang ba bang ke manager kapa ke supervisor. Yes. Ntate re ho yena ya o ilo lekola baholwane ba hao ba etsa ntate ya mo phahamisa ka hara bana babo. Bana babo ba eketsa mohloya ya re ha ya mo ba tloetseng ho dula teng. Bibele Ntate Motaung e re ke ha ba le doctor ya re ha tla le mola ba mo tseba Ba mmona. mohau wa Modimo ha o apesitse ha o hloka le bo jwetse batho lebitso la hao hobane mohau o na le authority. Yes. Ha o hla fela o a commander diratsa ha o di kwala molomo ka baka la mohau wa Modimo. Hallelujah. Hobane ba tla ba o shwele ha o hlaha ba makala ho tla ha jwang. Ntate Motaung Josefa ba mo tshwara ba mo lahlela skoting a ya ka mohau e ka nna ba o tlile tenteng ena ho na le dintho tse sa o tsamaelang hantle. Batho bono ba tshepile o itshetleile ka bona o phokwa ke bona. Misa maemong a Ntate Motaung Ke monyolle. kwena bo ile ka bona Maine. ba mo lahlela skoting ba nahana hore ha se letho. Baishmaele ke ha batla Baishmaele ha batla le ka skoting Moruti wa ka. a sheba ka mona ba tsamaile empa wena morena tlola le ho nna ho sena motho a mo thusang ya re ha sheba hodimo ya mo tshepisitseng wa tshepahala. Bana ba bo ba di siyo Baishmaele ya re ha batla take it down. Baishmaele ha batla bana ba bo ba re ha re mo rekise ha ona ntho
ntho e ka e rekisang e sena value. Ho na le batho ba nahanang ho sekatana empa mohau wa Modimo be ya boleng. Ke kopa ntate Motaung le ha o ka wa nthiba ke tlo ka bua o nthiba ka lebitso la Morena Jesu. Ke ba Ishmael ba mo rekisa ha ba ke mo rekisa pele a tswa ka skoting lo mo ntsha ka skoting o ska ba tshoba batho ba o yentseng hampe Modimo tlo sebedisa bona ile bona ba o yolla ha. Amen. Haba keta monsa batsa malena ndate Motaung ke kopa o shebe o palame hodima kamele kana ko kamele le koloi tsena tse turang tlo etsetsa yona o keke wa e patalla. Amen. Madi ya Morena Jesu a tlo tla e patala. Ke a leboha Moruti Kiss mo mamedi lapeng. Ke a tseba. Papelo Etsa ere ke fe Moruti sebaka a etse thapelo empa Moruti mamela a ke sheba ntho tsa ka kwana ke na le baruti ba ka mona ba Lesotho King Evangelical Church and Ntate Tuani utinkwano Ntate Batinkwano o ke mme Reverend Tuani ke mme le Reverend aba ke bona utinkwano bo St John Apostolic bateng le itukisa baruti lo kae ba ka ba le se le rukile ba ka ba ruti ba ka mang ka maoto baruti ba ba jwale re nka ka otlolo wa taba ena e mang ka maoto baruti re nka ka otlolo wa jwale taba ena ke batla le atamele kwano mo Ntate Moruti Maine. ndate Motaung mohau wa Modimo ke kwetsa e kaka e ka ba o femolo o ka o bolela baruti ba santsane ba santsane re tlo fa baruti sebaka go na le ya tlileng fela ka tebelo ya gore ha mohau wa mo
suthele baruti empa ke kopa haeba o le teng o eme ka maoto wena ya reng ke ne ke tlile fela hore ha mohau wa modimo Yes, Lord. ho na le dintho tse sa tsamaeng hantle e ka nna ba o tshwere reporto ngaka itse bothata bo leng ho wena ke bo leng chronic kapo incurable jalo ka ha bina a re morena Jesu ke ngaka tshwana ke kopa ha o le teng haeba o dumela ha o sa dumele o ska ba wa etsa ho ke batla o suthela bahlanka ba modimo ke bana nna ya ka shift e wetse ke kopa haeba o dumela hore modimo o a o etsetsa haeba o dumela hore modimo o na le matla a ho fetola boemo boo e ka nna ba ha wa tlela wena tenteng ena empa o tlile ho ema sekgeong bakeng sa e mong wa leloko hore ha mohau ka wa dula hodima hao ha o fihla lapeng ho be le kgaphatseho ha ka ba o le teng sebakeng sena ke kopa ka lebitso la morena Jesu santsane o eme ka maoto o phamise matsoho a hao ke rapela le wena hona jwale modimo eo ke mo sebeletsang o na le matla modimo eo o mo sebeletsang o na le matla ntate ka lebitso la morena Jesu re o dumetse a rekiswa mohau ntso hodima hae ntate a ba a fihla matsong a ba ekhepeta mohau ntso hodima hae a ya tjhankane mohau ntso hodima hae ya re modimo wa ka nako ya phamiso ha e fihla ntate a nsuwa tjhankaneng a phamiswa ya eba prime minister ka baka la mohau lefatsheng le seng la habo ke yena momamedi ya phamise matsoho a ha e dula hodima bophelo ba hae ya hloka modimo wa ka hona jwale ha ke a newe modimo wa ka ka kgaphatseho ka lebitso la morena Jesu amen Ke mo sebaka o tswe o moyeng ntate nako ya ho kgutsa ha eyo ha o thola re kenya ntho e itseng ha o thola re kenya ntho e itseng hoba o radiong molaetsa wa letsatsi la kajeno re tla o bala testamenteng ya kgale bukeng ya Esakiele kgaolo ya 36 ethe na le be setjhaba saka nna ke be modimo wa lona ke tla le ntsha ditshileng tsa lona tsohle mme ke tla mema koro ke atise ke ske ka hlola ke le romela